ikintu kizima mbona cyavuyemo kitari cyo kwishimirwa cyagombye gukosorwa ariko nta kundi twabiyenza. Dr. kimwe mu byagaragaye muri iyi nama yahuje Afrika n'Uburusiya nuko ubwitabire bw'abaperezida bwari hasi kubera iki? Hanyuma ikindi cyashimije muri ya nama gusa ni discours ya Ibrahim Traore wa Burkina Faso. Yego. Ni Sankara wazutse. Yavuze iki muri make? Ni najyo nicyo kintu cyababaje uri wa Senegal. Macky Sall. Kubera yavuze ukuri. Uravuga uti ni Sankara. Ariko ibyabaye kuri Sankara turabizi. Nyuma ya discours nka ziriya. Ikivuga rero ko ari Sankara. Sankara yajyaga hose muri ziriya nama bamuhamagara rwose agenda muri tenue militaire. Najyaga muri Sommet France Afrique. Nawe yagiye yambaye tenue militaire. Kandi Sankara ari kapiteni, nuriya ni kapiteni. Kuko yabakira ntabwo Museveni ari kugenda. Ko arazi ko Museveni n'Amerika yamushyize ku butegetsi. Ni kwereka amashanjema ariko araba. Kubona umuntu nka Museveni ajya Moscow. Ni shanjema ziriko ziraba. None se buriya kuba President Museveni yarajyanye Kayine Rugaba byo bisobanuye iki? Iyo habaye ibiganiro kibanza nta namwe wacu tebuka ntabwo murabibona murabizi mugacece. Uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi teko rivuga ngo Captain Ibrahim Traore ukuriye agatsiko ka gisirikare. Ngiye kubasuhuza turabifuriza kugira ibihe byiza nyuma yuko dukoranye ikiganiro na Dr. Rusa cyagarukaga kuri Niger. Mureke twongere tugaruke no ku biherutse kubera St Petersburg ubwo abakuru b'ibihugu bya Afrika bari bitabiriye inama ihuza Uburusiya na Afrika. Dr. Biriweho nanone? Sava. Amahoro. Namahoro. Umunsi wagenze neza. Sava. Tugiye kugaruka ku nama iherutse kubera mu Burusiya ihuza Uburusiya na Afrika. Mu ncamake Dr. iriya nama yagenze ite mu ncamake? Okay. Naba nkubeshye nkubwiye ko inama nka ziriya zinshimisha biriya bintu rusa plutôt Russie Afrique, Chine Afrique, France Afrique, Amerika Afrique, ubundi ni ibintu biteye isisimi bitari gwe kubaho. Ni ibintu bakopeye ni Ufaransa bwabitangiye Sommet France Afrique biriya bya francophonie. None n'abandi barati abanyafrika kubahamagaye baraza, abanyafrika kubahamagaye baraza, nuko n'abandi barigana na bari abantu. Nuko nibindi ni France yabitangiye. Ni France yabitangiye cya francophonie. None n'abandi bati natwe reka tujye tubahamagara kuri ni ibintu mu byukuri Afrika imaze kubaho yakwiye kugira respect. Udukeneye akaza iwacu bataduhamagaye kuriya. Seroma iriya ntabwo sinashima ko abanyafrika bahamagarwa kuriya, ariko urebye déroulement yayo iratandukanye n'izindi nakubwiye. Warabonye yuko aba chef d'état bagenda n'amadelegation babakiriye ubona ko babubashye bafite magarite babo, sicyo kimwe n'ahandi bagenda bakabashyira muri bisi nk'abanyeshuri. Gusa ni ibintu plus tard bitakomeza kuriya. Nibyo biri souhaitable ko bitakomeza kuriya, ko bitakomeza ko abanyafrika bahamagarwa kuriya. Noneho n'ibyavugiyemo sicyo kimwe n'ibyavugiye muri Amerika. Amerika bivuga ko bagezeyo hari ibihugu biri mu matora bigiye gukora amatora, babwira ati muzagire gutya muzakore gutya muzakore gutya. Ntabwo ariko byari bimeze mu Burusiya. Donc nta mategeko babihaye. Igituma Abarusiya babikoze kuriya ni ukwigana uko Abanyamerika n'Abafaransa bakora kugira ngo bereke Abanyafrika ko nabo babatekereza nta bindi. Gusa ntabwo bikwiye gukomeza kuriya. Nizere yuko bitazakomeza kuriya. Ntabwo havuyemo iki? No, ikintu kizima mbona cyavuyemo
kitari cyo kwishimirwa cyagombye gukosorwa ariko nta kundi twabiyenza bemeye kuribera ingano zibageraho uretse ko bashobora kuziribera ntizizagere hano ntizizagere muri Afrika zikabuluka quelque part peut-être zishobora kugira aho zigera ni nk'izo muri Eritrea Mali Burkina Faso ho zirashobora kuhagera ko ntandi zaca ariko zaca handi ntizagera bazazidetura nazo ndabizi hanyuma ikindi cyashimije muri ya nama gusa ni discours ya Ibrahim Traore wa Burkina Faso yavuze iki muri make no discours y'umwana yumvise mwese ntiyanasomaga agira ngo yifashe ku mutwe donc ni Sankara wazutse c'était un sankariste tout fait. Malgré son âge, il est très jeune, mais il y a des discours nziza honorable pour l'Afrique. Donc, tubwire yavuze iki? Ntabwo nira kwisura mwese murayibona. Duhe resume. Oya, bon, ikintu kiza yavuze yaravuze ati twaje hano ati birabaje kubona twaje hano tuvuga iby'ingano ati ikindi gihe tuzagaruka dufite autosuffisance alimentaire ati ikindi gihe ati Afrika la nature ni généreuse yaduhaye byose dufite amazi dufite ubutaka dufite tout ati ntabwo byumvikana ukuntu twabura icyo turya donc il préfère que l'autre rencontre bazagenda bavuga ibindi atari byo kurya ati birambabaza kubona abaperezida wa Afrika bagenda reba Mandia ni nacyo nicyo kintu cyababaje uri wa Senegal Macky Sall kubera yavuze ukuri c'est ça baramandia inyuma numvise discours ya Macky Sall ibintu yavuze ni ibintu biri critiquable baravuga ati Afrika tucyashya infrastructure na chemin de fer iki sécurité havuga ibintu nk'ibyo ntabwo yigeze avuga ikibazo cya industrie cya production c'est ça le problème de l'Afrique kuvuga chemin de fer barayikubakira ako kanya nuvuga umuhanda bari gushyira ako kanya iyo chemin de fer izacaho iki udaproduiza izacaho matière première igi wabo bon bira icyanshimije ni Traore Macky Sall nta gitangaje nta cyambaje kiroko ntacyo niyatandagamo kizima ikishimije gusa nuko atazongera kwitoza ni tugira imana Sonko n'uza president donc discours ya Yuriya mwana wo muri Burkina Faso ça éblouit tout le monde uravuga uti ni Sankara ariko ibyabaye kuri Sankara turabizi nyuma ya discours nka ziriya ikibazo kiri he Sankara ntiyapfuye Sankara narakubwira ko Sankara uriho aho kumera nka Mobutu wamera nka Sankara aho kumera nka Blaise Compaoré wamera nka Sankara uyu munsi turavuga Sankara ntabwo tuvuga Mobutu sibyo ariko dufite ba Compaoré bameze nka ba Macky Sall hari uvuga Compaoré hari umuvuga ariko Macky Sall turamuvuga Macky Sall nawe turamuvuga neza se nawe nyine turishimira ko agenda Sankara turifuza ko azuka ariko aba Burkina Sankara imyaka ine yamaze Burkina Faso warumvise ntabwo ari Traoré gusa yarumvise muri Montpellier muri sommet France Afrique warumvise uriya mukobwa ukuntu yabwiye makuru akabura icyo avuga none se Dr. we nta ngaruka bishobora kumugiraho kuvuga discours nka ziriya nyine nkuko Sankara ibintu byarahindutse ntabwo ari cyo kimwe donc ntabwo nibyo nahoze mbabwira sinzi ko mutabona ko hariho changement hariho isi turimo iri habitation iri muri habitation perpetuelle ntabwo ibintu byahura uko bimeze simbona ituma Occident itabitekereza simbona ituma France batigeze batekereza ko ibintu bizahinduka nta mu France bigize atekereza yuko
azava muri Mali, azava Burkina Faso, azava Centrafrique. Bari bazi ko bavuye muri Guinée Conakry cya Sekuture, ariko bari bazi ko ahandi bamaze kuhifatira, barashyaho president bashatse bakamushyiraho bakamumentena bakamuproteja, uwo badashaka bakamwica bakamuruga agapfa nka Madibo Keita, bakamwica nka Sankara. Nibyo bari bamenyereye. Ariko ubu ngubu nabo barabona yuko ibintu biri ko birahinduka. Ntabwo ibintu byahora gutyo. Hari des générations ziba sacrifiées, ibyo ni bisanzwe twabaye sacrifié, ariko hari génération nshyashya zidashobora gusupport ibyo ngibyo. Mais ce qui m'étonne, harimo n'abafaransa bari contre ibyo abafaransa bakora. Nabonye Faransa yakomanse ku bya Niger. Aravuga ati abafaransa twese ntabwo turi babiri. Ati icya gatatu cy'abafaransa turifuza yuko Afrika yaba Afrika. Muzabirebe hariho video nabonye muri commentaire. Aravuga ati abafaransa twese icya gatatu turifuza yuko Afrika yaba Afrika. Ati ntabwo twese dushyigikiye ibyo Ubufaransa bariko burakora uyu munsi muri Niger. Urumva hariho des générations zitekereza ukundi. Ibintu rero ntabwo bizahora gutya. Dr. kimwe mu byagaragaye muri iyi nama yahuje Afrika n'Uburusiya nuko ubwitabire bw'abaperezida bwari hasi. Kubera iki? Bwari hasi gute? Abaperezida 17 gusa. Oya, abaperezida yagiye delegation yabagiye. Ni 49. Ni 49. Ni mwe nakubwiraga biriya ntibyari kubaho kera. None icyantangaje hagimo n'abaperezida muri France Afrique. Nka Gasungweso nka Paul Biya. Biriya ntibyari kubaho kera. En plus wibuke ko bagiye Amerika n'Uburayi bwari bwabujije kugenda, ariko baranze baragenda. 49 kuri bangahe? None ndavuga aba president. No, si president naho hagenda premier ministre ni president. Délégation ça signifie c'est ntabwo ari ubusa. Kireke yo hagenda 14 gusa bari zira délégation zitagiye ubwo nibyo byari kuba ari. Ariko noneho hagiye 49 états zabaye représenté. Muri 54. Ntabwo ari 54. Ntabwo wa Nigeria akiriho. Nigeria nta delegation yakira. Nigeria isa nkaho itari hari. None se buriya kuba President Museveni yarajyanye Kainerugaba byo bisobanuye iki? Hari abatangiye kuba bati ni ukumwereka uko abagabo baganira. Hanyuma natubwire kuri discours ya Museveni niba barayikurikiye. Oya, sinayikurikiye, gusa icyo nzi cyo muri iyi minsi nzi ko discours ye itaba contre. Kuko yabakira ntabwo Museveni ari kugenda. Ko arazi ko Museveni Amerika yamushyize ku butegetsi. Ni kwereka amashanyarazi ariko araba. Kubona umuntu nka Museveni ajya Moscow ni changement ziri ko ziraba. Nk'ubu byari kunangaza iyo ubatarajyayo. Kuba yarajyanye Kainerugaba byo wabijya byo nibisanzwe no umwana, ariko Kainerugaba ashinzwe iki muri Uganda? Umujyanama wa Museveni. None se kujyana umujyanama wabyo ni ibintu bisanzwe. Tabihuriye no kumutegurira. Umujyanama wawe kenshi murajyana nyine uko no kugira inama. Nibyo ugiye kuvuga murabanza mukabivuga naho. Arakugira inama ati ntuvuge ntuvuge. Hari ikintu mukanya yavuze uti Traore biragayitse ko abantu tuza turi kuvuga ibiriyo tuvuga ibiribwa tubutaha tuzagaruke tuvuga Afrika kujya wa mugani gushyira ku meza ibiganiro ibiriyo c'est ça. No, yavuze discours nziza cyane uriya mungo. Ikivuga rero ko ari Sankara yajyaga hose muri ziriya nama bamuhamagara rwose agenda muri tenue militaire, najyaga muri Sommet France Afrique nawe yagiye yambaye tenue militaire, kandi Sankara ari capitaine, n'uriya ni capitaine. Kandi bibuke yasiruga Sankara, la patrie ou la mort nous vaincrons. C'est comme ça qu'il a terminé son discours, la patrie ou la mort nous vaincrons. Hanyuma ikindi kintu yavuze gishimishije nuko abapatriote badefanda igihugu cyabo contre les jihadistes. Abafaransa bakatangira kuvuga ngo n'abamilisi gute. France igihe yatsindwaga n'Ubudage, igihe cya De Gaulle na Pétain ntibafashe abasivili bakajya
baje no kubafasha no kubafata muri Afrika bakajya kubafasha kudefenda igihugu cyabo ntacyo bavuze ngo n'abamirizi. Donc les patriotes batabara igihugu cyabo Abafaransa nibo bashaka ko icyo gihugu gitabarwa, bashaka sécurité yabo icyo gihugu ibi mu France, sécurité itigeze ibaho na rimwe kuko sécurité ntabwo ibaranja igihugu gihure muri mu ntambara. Nibyo. Buri umuntu yavuga ko mu by'ukora iki cyavuyemo ku mugabane wa Afurika mu nama y'Uburusiya na Afurika. Icyavuyemo kiragaragara. Ni même côté psychologique, côté géopolitique cyavuyemo. Kubera nk'ubu Occident yabonye ko hari mentalite imitekerereze mishyashya kuri Afurika. Batagifite Occident nk'iki. Batayifata Occident nk'Imana yabo. Bumvise ko hari Afurika ishobora kugira alternative. Ibintu babangamiye rero kumva hari alternative. Ntabwo biyatanaga yuko ashobora kugira perezida 49 ibihugu 49 bishobora kwipresenter Moscow. Ntabwo bayategaga kuko bari banje no kubabuza sinzi kubyibuka. Hariya rero psychologiquement ça fait un beau coup. Nukuvuga ngo ibyo wari witeze muri iriya nama n'ibyo nababonye cyangwa hari abagutengushye? Oya, bon, nta cyantangaje nk'icyo Makisari yavuga, nta cyantangaza, ahubwo nta cyantangaje. Icyanshimije nuko nanze abaperezida bashobora kutajyayo bakajyayo. Ntabwo nzi ko Sassou Nguesso yajyayo, ntabwo nzi ko Museveni yari amaze kwimenya ko ashobora kujyayo. Yego. Nabiya ntibyantangaje kujyayo, ariko Sassou Nguesso byarantangaje sinzi ko yajyayo. None se Dr. ku musozo w'iriya nama mu ijambo rya Putin nakurikiye yaravuze ati ntababeshya umugabane wa Afurika uri kugenda uy'igicumbi cy'imbaraga, ati uruhare rwawo mu bukungu na politike ruri kugenda rutumbagira, ati buri wese agomba kwemera ukukuri. Oya, ibyo byo ni se wivuze wenyine, sinzi ko ubyibuka muri 2014 habaye inama muri Europe bevariwa amapotentialite y'ibihugu, basanga ubukungu bwa Afurika buruta ubwa Amerika n'Uburayi bifatanye. Ibyo barabizi, nicyo gituma batubuza amahoro. Biye ngo n'ikindi ibyo Putin yavuze si ubizi wenyine, Abanyafurika bonyine batabizi. Abanyafurika bonyine bazi yuko tuzi inkunga twapfa, ariko ubundi Uburayi na Amerika barabizi. Barabizi. Habaye inama muri 14 niho basohotse bavuga, byarantangaje cyane ijambo yavuze agiye Macron agiye kuvuga raporo y'inama, ati l'Afrique est notre avenir. Ati Afrika ni nahazaza hacu. Afrika ni yonyine itabizi. Putin arabizi, nta kindi ariko arazira. turazira ubukungu dufite nta kindi. Undi muntu ushobora kuba waratunguranye ni Minisitiri w'Intebe wa Ethiopia, yari yaranze kwiyegereza Uburusiya, ariko nyuma y'uko byemejwe ko intambara muri Tigray yarihishwe inyuma na Amerika nabo mu burengerazuba, yatangiye gukorana neza n'Abarusiya. Mu nama rero yavuze ko ati nzi neza ukuntu Uburusiya bwabaye hafi igihugu cyanjye, ati mu buryo bw'umuco na diplomasi, ati rero twagiranye amateka maremare kandi tunyurana mu bibi n'ibyiza. Avuga ko urugendo rwo kujya mu Burusiya muri biriya biganiro rushimangira imibanire na Ethiopia. Ariko burya ukurikiye no muri histoire Ethiopia yabanye neza n'Uburusiya kuva kera. Ariko Abiy Ahmed asa nkaho atabyumvaga neza. Kubera igihe cy'abaromo, igihe cya Haile Selassie bakundanaga n'Uburusiya, kandi Haile Selassie ntabwo abaromo bamwumvaga. Hari ikibazo cy'abaromo n'abandi bamari bantuze, ariko biriya byarahindutse cyane. Hanyuma n'igihe cya iriya nzara burya yari programme, iriya nzara yo muri 1994 yari programme uko se yari depuis 2 ans. Yari ukura Haile Selassie, ko Haile Selassie nyene inshuti y'Abarusiya bashyiraho uriya Haile Mariam Mengistu, nawe yari umuromo, uretse ko mama we yari umwamari. Nako kantu kiza gucamo, ariko ubundi burya aba Ethiopia n'abasocialiste en général depuis longtemps.
nako kantu k'akabarumo kandi niyo tribunini mu bwinshi muri Ethiopia. Okay. Gusa abamerike rega Amerika we ntabwo ubazi bari occidentaux. Biriya igihe de Gaulle avuga ati la France n'a pas d'amis la des intérêts, n'Amerika nuko murakundana ariko murangiza c'est une histoire d'amour qui se termine par un coup de hache. Nta bakunze kurusha mu buto. Ya Dr. Sinzi niba twasoza kuri iyi nama y'Uburusiya na Afrika. Gusa icyo nizeye icyo nabwira abanyafrika nuko batakomeza guhamagarwa gutyo n'umuntu wari wese. Kuba noneho ejo bundi na Tirikiza hamagara na Japan hamagare na mashini Tirikiya Afrika nayibaho. Ntimwumva se ibaho. Ntabwo rero abanyafrika dukwiye hari n'ibyitwa India Africa Summit. Indira na kuri dinori zaduhamagara. Ntabwo rero dukwiye gukomeza gutyo. Nibyo Perezida William Ruto yavugaga ati birakwiye ko niba hanagiye hagenda nk'abantu babiri ba represent umugabane bakaganira cyangwa umwe mwatoranyije hanyuma mukumvikana mu nyungu z'umugabane wa Afrika. Ariko ibyo yapfuye kubivuga arabizi ko nta mugabane waho Afrika. Wari president umugabane gute? Nta mugabane uhari ko ntibashyize hamwe. None umugabane ubaho gute niba Afrika ni dahari. Umugabane ubaho gute niba kuye mu president w'Ubufaransa bwashyizeho mugahaguruka nawe mukabafasha. Birababaje cyane. None se ko bavuga gute birakwiye ko batazajya bahamagara umugabane gutya. Oya nibyo mvuga Afrika navuze Afrika ibayeho. Ntabwo ibyo bishoboka igihe imeze gutya. Kuko nk'ubu Nigeria yakweretse Afrika ko ntayihari. Niba ini Africaine igenda isubiramo ibyo makuru yibwiye. Ariko se kubera iki batabona ko makuru su gukunda ba Nigeria. Makuru su gukunda biraburo muri Nigeria. Makuru su gukunda biraburo muri Mali. Niba bavuga ati tubatere, nibateraze ngo harapfa ndi. Baze ngo harapfa bari abasirikare. Abasirikare ashobora kuba ntihagire n'umupfa mu bari abagenerali. Iyo ntambara ikica abaturage n'abasirikare bo hasi. Hari umuntu hambwiye ngo iyi nama Afrika yungukiyemo byinshi ngo kubera ko byagaragaye ko dushobora kwigenga. Okay, umuntu ntabwo yibeshye cyane kubera souveraineté yacu. Ndavuga ibihugu bimaze kuyibona. Iyo hataba Uburusiya ntibwari kuyibona. Ntabwo Mali ariko ba souverain, ntabwo Burkina Faso ariko ba souverain. Ntabwo Central Africa uyu munsi biriho. Ibyo yavuze ntabwo yibeshye. Kuvuga ngo berekana ko Afrika ishobora kwigenguza icyo ashatse kuvuga. Ashatse kuvuga ko iyo haba kera ntabwo bari kugenda imwe nakubwiraga. Iyo haba kera nta munyafrika ari kuboka kujya i Moscow. Kuko muri buka ko perezida bose bapfuye kenshi ari kibaziraga. Hari umuntu wapfuye kubera amarasi afitanye n'Uburusiya. Na Sankara warumvise ko yapfuye avuye Moscow no muri Cuba. Na Kabila Joseph Désiré Kabila yapfuye kubera agiye i Moscow na Cuba. Ibyo rero uyu munsi abo bagiye nta n'umuza kwicwa n'ibyo. Hanyuma abatagiye si ni bangahe? Ni bangahe? bavugaga 49 49 kuri 53. Abatagiye ni bangahe? Ni bane. Abo bane nta kintu babavuze na gitoya. Kuko na mbere ntabwo uzabona abantu 100%. Nabahaye urugero Amerika ijya kuba imwe ni leta 9 zari contre. Leta enye gusa nizo zari pour. Ariko Amerika yabaye ariko nyine habaye intambara y'imyaka. Ibyo nibisanzwe ntabwo bose 100% bishoboka. Ntabwo Uburusiya bushobora kubareba nabi. Oya. Ntabwo bizabareba nabi. Navuga bareba nabi kandi nta n'icyo. Cyangwa bumviye aba boss babo babwiye ati muramenye ntimujye Moscow. Nako c'est ça bumviye Amerika n'Uburayi. Ariko nta kibazo nese ko badahoraho. Dr. reka dusoreza aha. Saba. Reka tubashimire namwe abadukurikiye tubifurize kugira ibihe byiza bye. Murakoze mwese. iyo habaye ibiganiro Kibanza nta namwe wacu kwibuka ntawe
murabibona murabizi mugaceceka uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi iteko rivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traore ukuriye agatsiko ka gisirikare